duhere kuri iki cyapa cya 324, umurongo w'umweru urombereje uciye hagati mu muhanda uvuze iki? A. Umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. B. Abanyamitende wemerewe kunyuranaho. C. Kuhagarara biremewe. D. Guhindukira ku manywa. Aha ngaha mu by'ukuri igisubizo ni A. Umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. Namwe murabibona. Tujye kuri iki kibazo cya 325. Umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa ni ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka adakora yakora iki? A. Guca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. B. Gutwara neza nta gutinda mu isangano. D. C. Guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga baturuka iburyo bwawe. D. Gucana amatara yose ndanga cyerekezo ugakomeza. Uko rangaye igisubizo ni A. Guca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Tujye kuri iki kibazo cya 326. Ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ahuye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa? A. Kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. C. Kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka. D. Kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Tujye kuri iki kibazo cya 327. Umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe Kuri iki kibazo cya 326, igisubizo cyacyo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi.
Iki kibazo cya 327 kirabaza kiti umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze ku kazamuko gashinze cyane? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. B. Gukandagira ikirenge cya amburiyaje no kuvuza ihoni ryo kumenyesha. C. Kugumana umuvuduko n'ikerekezo wari ufite mu muhanda. D. Guhagarara ku mpera z'uwo musozi. Mu by'ukuri aha ngaha igisubizo ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. Kuri iki kibazo cya 328 umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki ahuye n'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo gicanye amatara y'umuhondo aburira? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. B. Ikinyabiziga cy'ubutabazi. C. Yagize ibyago. D. Umuvuduko urenze. Aha ngaha mu by'ukuri igisubizo ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Mwibutsa gukora subscribe wowe utari wakora subscribe kuri iyi channel. Reka tujye kuri iki kibazo cya 329 ari nacyo tunasorezaho. Ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ageze hafi y'inzira ifunganye igihe ahuye n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo? A. Agomba kuguma mu mwanya yari arimo agategereza gutambuka kw'ikindi kinyabiziga. B. Kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. C. Gutegereza ko undi muyobozi w'ikinyabiziga ava mu muhanda. D. Gutwarira ikinyabiziga mu muhanda hagati kugira ngo abandi bayobozi bahagarare. Mu by'ukuri aha ngaha igisubizo ni B. Kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. Ari naho dusoreje, mwibutsa gukora subscribe wowe utari wakora subscribe, ugasharinga, ugafungura inzogera kugira ngo igihe na uploadinze bijye bihita bikugeraho, noneho dushake provisoire naho ubutaha.